Medafo mama wo akwa basronko ensan fam bra emergency Ghana TV eso ena so da sronko obo ade ne de yenkwa asanso ache yembiem ebra so semede ene story no eba bedan wo ne story no efa sofo bi a wadada maame bi se apama da be ma one neti no apama da omontam no obebreki ni nyina ede ama no na otu nsafre maame na maame ba ya sofo ede eka to kaso atiesi maami so atitine nante mahoma pacha to atitine rough amenne sema ba chire no akwakofa nsem mebre yade a beda maami so a oje ne ho a enje na maami aba bepie mu hase ya o chireche ne nsemu o chire ne ye asofo etumi atitine nante mahoma enne akwakofa yade aba beda ne so kame ho ne yenko nkotie nkyire mu ne ba ye ho kwan ye befa so ye bekasa asemuye medofo yenko hwe video no embra papa akwaba yeah no bibia bokode pa chan na udin pa chan me da akosuafo wa akosua bra wanim kakra mame na kenkyire ho se de be ye odo wa bontiri bo sa asem no a wo ba beka ne hia wo pa akosuafo wa firi hin na bai Achimoda. Anopei wakosam ne sei. Bajo. Anopei dia me baya. Masem hi asa na me de betu manim na maboam na moyi me afri. Asam kro no se wanka ye ntimi mwawo. Enti no baabia no kura woneka de wom bia da kam ye ntie se de be ya. Se de oba ye se ye mwa no na ye timi abo nti fowa mane nkoma ye. Mene be ma bi kotena wo oboase. Ti mene ne wo na oye so ba be ye me ho ade. Ti me de batu abusuafo ni na mo se sa tribe ni de omo mpe. Enti sa de be ya mene ni njan. Enti be ma no so efre ma wo fo na opa mo chew. E na me sa sesa me ye ma ye de esa akoy. Ti o ka kire me se tribe be na won ne kwa ware o mo so omo mpe be ma no so efre ni sei. Be ma ni de Paul Dongo. Me pa cha ya ngureni. Si okachira me say sa na be ya e na yantra te so bia wunya be ma na ede wafa me so onu so nya oba na ede wafa yes onu no de na akwem de nko opew ebusuafo se tribe no mo mpenti no mo betena ba mo nya wafo me bacha enti yatitowa na afide na me kachira ne se de bi me hwe de we ko na aware na enya adwuma sa de be ya misisa me nema yede akomikru enti me ne to wonu so no misisi ba be ya me ya sisi baya me na me de tu ne no okol ne bla ba ko o village wono e no kwaje adro brem se ne bla se sem tafi se adro we ya misisi na ya me ya na eden ebeko ti mi so me tafi se adro ne 3 days na me ko mi krum ti mi ko mi krum no me to ma ade nkakra na me hia be ma foforo no ono so di aware yeso ewo Ezra 94.1 FM Ezra TV so a social media Facebook Ezra 94.1 and YouTube Ezra 94.1 FM na medi adi nana ya kunadu ojama ene abayo so no foriwa na eretwe nkomo afa wone ni kuna kwantuo and yebaka ne sa ne mpra kura kwantuo so wakakọ wie ne yade ene ho akoniaba yankọ na obapafo wa antu an case ne suma fo wa na wo kasa se abra sofo yaw eka kire wo se ukunu no edro de ma wota free no eni na edunya enti ko no mo koye nyankomade ebi fama to aso firi wo mai sime ko amamle ni munna abu bisa mi se makosofu bi wana akunya ne bra wonim kakra aha amamle ni munna mbisa mi se makosofu bi wana ena mi se makosofu bi wana muka kire mi se ena na sofu na yede edi yale foforo yede aka ho e kire se titi na otiti mi ne ma na ojigogu enso no ono de ye na ade foforo uko ukunu no na se Paul Dongo ho no mo no uko he omo de me ko omo abosum ni so me pa chan ena o ka sembe kire wo ena mo ka kire mi se makosofu bi wa na na msi na msi ena na sofu na ye de ye me se de yale foforo aka wo kire se onu menema na oje ye no eni titima otiti mi ni hie mi na oni me hie mi no onu sofu ni de ye na ade sa na Paul Dongo ni bla pe ni ka kire mi etime ba sofo na so bebi sa na o se enye no kreda na so na mi ko ba bia de o mo ka na mo ka hefa dodo hefa na uko ye
Emma obi ka kire o se sofo no a tete wo no e na eye o sa na mo nya padongo so I so mama a padongo de me ko no so kansa e na hwan biem e na sofo bi won so me ko no so kansa se eye sofo no na eye o se me pa chan ye sofo no wo ko nipa be na se nipa miensa e na aka kire o se sofo no wo tete wo no ma wujade ye e de oniema bayo no na eye ai onu ne ile oba onu ne tin su kansa se onu nikuna na ye sa de no nikuna na ye ai okachire me tama me ne papa mu ko ne okachire ye se okachire me ne papa mu se sa de we na sa de we ya niku ye no mpese ye de obi ba betom kura fi se me ye niku me nti no mpese ye de oba bet me ba betom kura nti ye ni mu kura bi sa niku ni se ade nti na ode sa de ne ye de edibi adimi no nim se me ye niku me ni ana na se enye won ko na ode sa de ni bi adi sa na oba ni kan Ezra me kan na me sum no sa na oba ni kan o se ni me nko na ode adi me Ezra 94 eweti sofo ne eka sa asem ni kire wo ma ne so osofo ma me no so asimu biem se ni kunu no sa de no an wo ye o se sa de nti ade na enhance me no se ni kun ka se efrifie na efrie hi a enye no kreda ono wa na edi se adwuma no me tie se ni kun ka se efie na eye me ana se minue bi na eye sa enye no kre ono wa na ese adwuma edi se adwuma no that's we me adansefo ye ko nyina omu nyina enim se papa na ne di se adwuma tiba so funi sa ka se yansa obebo amna de me ho ato mitimi san kwa ya mamle foforo etu ono ama me ne me papa yistei edi akokọ nini mienu ye di konsuom ye konsuo ko ya mamle se na minimi se okobubu mi egu honom eti ko ya mamle no na afi na yale ne kra asabe ye wesi kra eti ono so funi ko ka kire na ile se mi wabubu mi egu dem but satana yale ne ye wesi ntina mi de etu kwan ko so fuma mi bi ho enti me ba na me ko oba ne na so na oba ne ka kire me se niku me ka kire se mi wabubu mi egu fo na me se me ombubu mi engu fo mu bia uko asore ipa chan uko asore bai because yes na de na se wo kasa uko so fo ma me ho uko we wo wa asore na de woni gidie wo ma na wo gidie o na de nti no wan fa nko so fo satana na me wa kwentu nti na me ba na asore na me jeda ntine me ho nko papa nti asem ne tumi na me nkwan ya me fa so akoba na mane Ezra ti besi ne nko bo wo fofo na ma ko ka kire no ye ne na ni to na mo ko Ezra 94.1 FM na se eye nana yawo ono de wo se onye wo hwe osi onye me hwe ye osi onye but ono ana edi se adwuma even o ka se me mfa asem ne nkoto achiase jase tam na me di ni ko TV so no se me magugu nani ma asenti no me mfa asem ne ko achiase jase ni na me nkoka se oba ne ne ma me kwan ko yin photo ma me na yede me de ne ko nti se me koka asem ne kire achiase jase a bibia ya de etu eche gwa bibia mu ye ko ye me ne ma me mo ko ye no ono so jase ne kire se ka kire se o hwema otie papa na no kasa papa na na yede edi se adwuma na papa ne ka kire se me de onja ameda onya woda ai yenhwe o swati on me swati kura o swati na wo bosi MCL fani ni foni no atoso maye ebra na woni pod no ne pod dongo to no hwe won patme no hwe ensu na emu oya na enso so wo na o ma ho kwa bia mas ade we timi ato wo MCL mesra fani foni na ebra no ne pod dongo no ate ho no se de no obosi sipita na enne so atie no na hwe nsunso ya edemuo obu ombokra na onye adwuma nintie no na onidi eninti na wonye sika bi fo ntwere num te se de no ne dongo ti wo no na we se hwan na hwe aha ni foni ni enie enti se wogina Facebook ana se YouTuber no wo se forward wo hye ni se de no obosi sipita na ne woti wo ya na se wasesa pa ena mo se yade no a edi nya no mo ye kokko mbokura se de wajija kura wa yotum ena mo se yade no a edi nya no yewe abra wo se dongo no yo biem enti ni so kafra emu oya pa hwe oba so no hwe na ntukura na hwe se de ese so wote wo no a na se ensesa abamu kakra wo firi dongo wo betena eye baabi a wo firi ache modan hwa na show so unya adwuma ti hwa na hwe mi parent ma me ne papa wonya mfiri hia sei 28 28 ya we ni me September ni menya 29 years
no nya 29 years nti ade nti me pese mu de na so no hu ofe pa hwe ni mfoni e da so sisi enu a no hu ofe pa wa woda Pachan ma wo baako Pachan woni wa na wo yi mene be ma foforo ne wo be ma foforo sese yi mene be ma foforo ne wo emedi kan we ansa na mene podongo kotena wodi kan wo yansa na ni podongo ne kwa kotena me Pachan nti ese akora no wo mfiri sha sei akora no 7 years ono be ma na ne wo yi no sha akora me Pachan ho hwe no ade nti na wo ne sa be ma na nta onu mene net ya no nu koye adwuma wo baabi ewa chibi enti me wo ha na me friend na ho fa me friend of enti me friend no e no baabi fine to ba fine na me bisa say me hwe ni person be se no so ni ho no enti no oba ne sa friend me e say me dia no nam so oye be ma ye de mene na nikun no so oni net na akaje ne so oni yiri but oba nam so oni me na ye de eti na sa na okache oba ne de dokas ito nenu me na me kunu ni free adwuma ba na me frɛ na se asem se na ye de wakɔ kaka na eno osi ayo asem se na wakɔ na me frɛ oba na ye dem se me frɛ o ena oba ni mu me ye de peki na me nim se oni oba bi ye de eti wo che bi ho no so oba na me se me ni ntina bi oba ye na se oni ni ntina bi mpachan na be ma na ono no na won sa nyini ni pese me hu no be ma ni mom na ono on de mene neti na me mabusuafo preserve no no ye me krom ni but no no ne side no ni ma me mo mpene so one mentina e na anu ntina ya wo baako na ono na eware wa na ase ni ma me mu na eware wo ono no oye be ma bi otie na wo form asem otie na wo form asem ti ye fe enti be unya be ma woni be ma tina sisie na obi fira bonte fira so me ni asumasi na ti a wo be ja be ma na wonyini ni na me jinidi anti di enti na wo se jina esa wonti me ne ntina bi ko so free one ene wakoto nso be mu na me jinidi but na ono me ne netino na osua adwuma enti na ehwe ne so yes time enti na me so na me ye school mu adwuma enti debi na me ye school mu adwuma enti me ko school mu me ko ba na se bi oba ye hono ma o se asema waka ni se me ni teachers ni bi ye den edit inam so abi akola kitikiti we de me ye den ni teachers ni na fe so na se mi ankasa no na atisa otia am abonti so fonso ensem dudu ntenti na ma uja na di same na kwan be so na hu podongo yi kwan be so ene me classmate ba ko me ho na ofre me say ni blebi oni ni wo kromo no se opo ba na ye de ene natena ene me mu bizanse na ni da fo mo no se o na ni da fo no krampo me ni om kasa be 1 year kransa na ye de me ko no ansa na ukọ be ma no me pa chan enti ukọ ye no ukọ no ka kire wa wo fo sese ukọ pa adwuma me pese me hu tama me di kan ko be ma no na me ye police ye break pollination no ena me koi am friend madam fu bi friend me say me ma ye gala ni bi enti gala na me ye na ana me di ko hu be ma ne so na se ge no a link wa ma ne dada but baby a me koi no na me hu man ko be ma ne side street me di kan ko ye gala me say adwuma ni bi wo dunkwa ti be ma no a madam fu link ono na uko hia no ai ono ani Tracy ya no be hu baby a ye de me wo ena obepe wo ai ena me bisansa na wona ya me no kasa fo nso no se ai ono a na se no a obudu ama wan hwese ni suban eti se no asa wona ne kwatena aye ni suban echire na me hu ni de we ani suban etie no ena me yes me ne ne de entina bi no no ka jem se na yantwem plan na se mimi nya be ma na mafa no sunya oba na wafa ehone na menti yes ye no fo wa be ma ne se won pe wo hwese ni suban ye na so wo se wona ne ntina na mo twem nya be ma na wokọ ono sunya oba na wokọ ena wokọ so ena ne tina 2 years no ni ushia mebua me pa chan adi ntina wono yesa unwa bon so today be ma me so pe na pa chan mitimi eja no betina me kuro ma ye dwuma so mi hu de be ye na me san eko unhu de be ye na wasasa wachi ako tu se be ma na eye wana fowa eso ye din be ma na hantew
se be ma no menene tini se ivi kura menya adwuma bi na se bia me kwakoya meko adwuma na ye de menya aka kire na adwuma no me kwa ye de ye mfame masan asa mechi asa ba ne nchen na de nti na wonim sese no oye wo na upesa wo de ho no wankotena wo kurom ha de nti a mitimi ena me se mitimi betra me kurom be 4 months kura na me nko ho no so wese mi wu de be ye wese na me san economy ni adu ni cha 2 weeks ma say free ni nchen na wo pe no no ne na pe but me mom de na me mpe no na wo mpe na de nti na ne kwotena ye na wo sika me ba cho de bi nti wo mpe no ade nti na wo ne kwotena wo ma ho kwan ko hia no e ma ho kwan ne woni ni hia mu mpresai edoso wuntimi nkan ba cho nti wo mpe no ade nti na wo kwotena ne nchen Ezra 94.1 Ezra FM. and the my from so I am from so Ezra 94.1 FM. I am from so pa be ma wona ne nti o mpe no ono de opel na wona na kwa kwotena 2 years na wo kɔ no be kɔ no sa kwa wona ne tire na ne suban te se no oye nyankoma de ma hu se be ma we de ne tire mu oden openusem ba chan tun wo bi si openusem ba chan ana ne tena 2 years me na me aya na me ni asori fo bi bompa yo park sunti nti na de oye bia na me na emfa me ho ya te ya wo kasafa wo kunu ni se ya na hu ni se wo ye nyankoma de bi ho no simu bi ma ye na ye nto aso e ba cho aya na se bibi ni a okubisa bibi ni oso okwabisa mesu saade no ene me kra de engine nti esa pe me dana adwope na mesusu da ye basa usu da ye sese wa mesu da ye na obi ti me woni se minja be ma na chiridie se ma me kra me bisa ni mesu da ye bia na oba bi ti me woni se minfru nche tu ka no ka de me ka ron ka hwe Ezra ina no de tira no 2 years ipajan ya sofo no asem no na eja wo se ono so ebe mu na nye de nyame chaadum ya ne na di nkomo e wo fun so so nyamre ma ye won so kirechire nsemu pa ti nsemu a wote he ka nyina da no sofo de anu yie aba na ye hwe wo se sofo no wotetewo ipajan otete me wotetewo me buso ha se ni misisi echi na edi edro ma me ama otafri bi na me so metafri bi nti edro no krampo odi ma me atafri mi bisa ni se me pacho edro odi ma me ha me oso ha me mi nya won sinsanso bi osi mi nya won sinsanso bia na unyi ni se eye yade bi aba oso nya hu yade eye ni so yade nti odi akwa ya sabia me de chi ayare sabia sa omo hu yade no eno ase kwa na me ko for me yekitikiti omo hu yade no omu yade no me kwa de omu gan say me moja ye correct me bibia ye correct omu hu yade no apart from so ni so funu ko hie mwasa na obi agba ko hie mpacho de bi ti so funu a me ba chan ye kwa akotie so funu so enenu a eja ye producer so ko finu ne atwe nkomo no ono so nsem wo kafa fo wade no wo so ono so ebamuo na yehuru sa asemu a eye fo we aka no sa na tie na waje atum ne watu anamo bi so obeboa ama yade ne furu so na se fo we twantro e de ato sofo no so nti ko tie sofo na bra ye producer so ko fi ene etwetwe e ba cho unu me wura bi e friend ye akosua 94.1 FM. Fua. Oh, when you from? I see in prepare the amino kasedi or menche ukumase wa Ezra TV. Na no so oda achimoda. But nothing be about me say maybe be a mo ba won chen. Na no nti apo. Oni nukunu na ma osi nukunu. Sebi nukunu ye ade bia emfata ni ne di ni. Na o de be down. Osa ko akira ekuwie mi say oyere esi na say sa moto yo de ma no. Ene ni di ni na wo malam bi ewusire mu a okoje sade ni firi wo sebi ase so penifo se ti wo de unti fan kasa de so wate eye enkwaso de na se mefro na ya jimu nchire mu Na besane se
on yes no two sana mon obo na wo family on the circuits no buy no the ba no na wo fi nyam buy and no yin no and no sofo no and bi sana sam no no so be ka say esi no na bo ne ba e wo yiri esi yo obo ono no oba yi pa yo bi me picture the man stuff o me ka sa sam no pa just of on kwa no ba ne di kan ko radio bi so TV bi so kwa wo kuma so de do Ezra 94.1 Ezra FM. Ezra 94.1 FM. Enti wo to sa na mama ade na ye wawie a wo no afi na wo ba menansa na no se oba me yere ka chene fi me ni ho oba no ne sisa ade no o se me ni ho enti o ne no ne na busia fo ba no ho be 5 times ama oba no so be ya nwa ade che no ho ne makora mo wakoy me amitu na me ne mo hwe oba ne ama na kwankyere na wadar mo meba tobo obey ya otimi nchen e friend ye akosiafo we oba won nchen de ne ha obi abrawo pen long time na ade no the base down wadaroma yale o kan wasem ya yale o kan wasem ya no ma no de pai na ade no de ma no obi yale a wasan yale e du ne de ye no so na se me yire no wa atu sa na ma bo pa e wo me ho de picture ma wa na wo ko tuta na mo ade na me pese me nya emu nkyire mu yie odi ka ba oyire ho anaso ba wo na ono obepe mboa sa ni sen oba me ho pe mboa wa yale sa enti sa na oba we no ene me wan enti sa na mo wo me ho kran na me kran na binim wo tu na mo sesen amba ayi ya fan sen Ezra 94.1 Ezra Ezra 94.1 FM. Na me ne da no yale enti o yale no ono to ko ne bebi no ka tense me na mama no yale so me na mama no yale ono no bobo me yira mane na me yire no de me picture de mo no by radio so se TV so kuma so friend with TV so bi sam sa na me chi mu nyina na papa se do mo ka se wo ma na dru na ha no bibi ti sa ya bibi ansa bi sa na se de no de ba me ho yale no de ba no yale na me de na John the Bema no cover Bema next or I been and a Bema Yenasa. May Oba maintain my deal with him. I'm a man of room or yes, a chef, and no more coachee, and a yellow some baby, besides and a brana. Sasa Mamiki or the I know for new soft for never let me suffer number mention as him, and yet so man the queen and some are not too sana montia meno. Na meba answer na meba answer no betu anamo atia ono oyere no oda so no neti answer no betu se sa meneti na one neti tobo on se eye tobo ase aha we dey menu mi edi nkomo enko ba bia me penchichim se dey bi ekwa fidie mu a ebe hu se oba yi ebi kro ba ase no po nim gu ase so what ase oh se be dey mini afra ode aba ha nenti anu nwata me metire wase yo aja nana yaw sofo nana yaw Ezra 94.1 me pese me hu ni se oba yi no mo yire dada ansa na obe hu Ezra 94.1 FM. so ba mention no de ho ni dia so ni me de chance na menim na wadar mo oba yi oba se ne pe enu tire ma oyire ni nya problem ana yo oba we me sale ya lo share no ni ka bibia sa boni ka bibi so pe no yo enu tire ma oyire ebenya time man ana there be also no oba onu mo no ka ka se me yire or not one bisan no ka ka sa something mate ebo 11 na person ni di nkomo but said be any di nti person kan no kana wo hu sign nti ebenya kunya no akasa obetina video so Ezra TV minute me no ko Paris sana no ka say oko Palace yo menu ya shum nti se me ka say yo ko Paris oh adaruma ne say anamo be na betu yo be still na yare yi na mo na what you say ngwaso no ko man ono
Baby on Ankasa Casa made no go pass once and the catchers on call. Never saw say that as or catch on call. No uncle Sammy or balance it or call one. Will be selling sense of me now, balance also chat or can't send me another name, never suffering now. And told him to name call and some kind of cool be some. And the catcher is a limit of Gasio. And we said some a year of one to sign a mighty That's one to me, Uncle Sana. Me, my brother, baby, my brother, baby. I never suffer in any. And his answer me, 94.1. For months, having to uncle, or the maybe Taqueno. Ezra 94.1 FM. My balance, I'll come to be simple and saddening and told to me because Opa obey another. Told to me. Okay, Mate. Now, what are you, Papa, ready? Me, Chawana. Nana, what are you? Sofo, what are you? Yes. Nika say mu no say or the sofo amwa kwa be power cho say ke jamaninka nti wadaruma bibia mu na mom ade na me so nkoye na mo benye bibia o me je bibia mu bisa no me tu me ska hospital na bisa no tane bo ana so ukra ka se mu kra kire se kra na odo no so do no enti ade na so na ni na be pa me to ade na ma ade no nkoye na no wonto no tu nkoye na no beto no me je bibia ma che no or the fire has say or the fire papa no or the fire has any efro or the fire has any efro ni di dwatwa and I say the dwatwa fire has say near the mawa patronka wani so Sure, maybe many problem be a janto and a papa and our phone and soft and you find out bremy. Ever my catcher will base me need not some crab you. Marcus of them didn't name Kula, man, and the man of the size of the Brahma. And maybe the message I did you or home, I did you or share. My cousin Mitchell. Bear man on and a down, Beman so and I said, Miss Obama or Joe Obama Ezra 94.1. Neba o na so media na de bia na so ba na ka so o no sase me gba me na meka because kita tumi bi gbe bi bia sa chiro enti min ma ro de kita ba no o wi na ko di do be ma na kan se na ma ne ne da ke kan se bebre no openi o fe se de na wa so no be ye wo be ma no cho wo ba na si o di ya de ni tia wo asana no na wadarma still na yare nkwe yare na mbusa nyame ono nam na yemusa ni enhwe se bi kro na still na mfumso bi wo ho a yehu de ebe yo ne ka we no mi bisana me sana sama me ade we ho a o se da bi Ezra 94.1 what you say enti bana be bana o ma ho kwan me chiro me text message a ono atasa ma more than 100 on my phone so dey bia wa so no atasa dey send on my phone so enti wo no so ayo ni pan bo ni pa kita to me no be hawa no ni pan maka asofa banyo fa ba no de ache wo na wo san sorry text message fufro o benye wa dwa be yo so dey office ni fa no hwe fi wo well ni na me phone so wo ba bi na no me text ni na ache no wa kan wa hwe enti ono ne de me maka so na je bibie ma che no mini ni asem ne bibia maka bibia churo no mini ne hwehwe me je bibia mo ko sa so ba mi chen ai ne fo ba mi chen ne bu so Ezra 94.1 Ezra FM Adum so no ya be kan be ene ni tsa na mo na me je bibia ma che no ni sa me kan mo ano mate enti ka so on ko fit na wo ese o yere esi da oben ana onu so ni jai o yere esi she me yere no alpha miska 2 billion be yini be 3 months ni ama sisi ya o jira ko ta be no ka sai mate edi wadaruma medube si ase on na bibi kire me so a anase bibi si a ye be fro wadaruma why but Mr. Wadaruma na oben me wadaruma why na yakasa me busy me yo hene je bia me wa instrument me no kasa e bia me yo juma me no ntumi kasa on se wona me kasa se me le ko Paris ni na kwante se nyumbe no na kasa ko bisa no nyum ono ko nyum
Bedas. Mate. Se menya me yanka men kan kan ka so se se anza na ti and the correct meja bibie me se bibie no bio na se dia ositie no o se o ti akunya so na wo ni se lady no no na ye ne ho ana o wani bi na ni na hante no meni yanka sanka so na ne papa ba ko ka seti enu nua no na ni na kita sunsun ento kita de ni mu ma kwa ne papa na na mama ama na busuafo no se won hwehwe no one chance no one ka sam no and once again na gbam enti se ni nua no so wa bo so wa ma yo so wa ka so wa ka mi ni ba to mi ne no ka so yo okay this oba na ka sa ta se men kan je ni ana ono ka seti ni nua no di ni na na tam ana ni nua no so ento kita de ni mu oni na so na tishi ba ku enti beda no mato ju ni se ni nua no so na e ha no yo ma ka chene papa na maame aka chire ono na nkasa bi enti papa na hwehwe ni nua no watena ase no wansiesie no beto no se asa me ka je so o maka on so o monkan yo minim da beto me oh na se osu yesunsum nipa wu ni nyina ade no wansi ano kwan ma no na ade yesu ya ka so sa ko fa juma ma ya na be obi fie je duma ya na kwakodum no midase di sofo ya na mi shop anti bibi chima ju so mesafro wadaroma yo midase pa so mini problem bia why midase pa yo eti mi producer Esuo Kofi enene nana yawo atape bi won na ye sofo no a ofowa ekọ no ho no ene ne twetwe nkomo na o chireche nsem bia che na sofo no akasa pa na fowa wa ha e wo se wo yi ano na mnipam no ye ko sofo no ho biem so obefa na oni atwe nkomo wa yi asem a fowa eka no fowa wote dia sofo ne kan ye pa chan wote pa chan woni ne yire no na hyehye ho ana me pa chan me ne yire hyehye bibia ho na emomo no oni mi hye mu wie na odi aduro ne titi me wie ye no mi dana jua na ade no ha me abisimi da so ne ba bi otiti me no wo me na mi su na me bunyam no na me medin chi ko enanti mpai basia etimi ko sofu ba ko na sofu ne ka kire me se me nko ne yire na yede eso na me ko na ile na so asema wa ka kire me oba ne beka the same thing yede a kire me tibe ba na ile na so me ba na ile na so nso no asema sofu ne ka kire no na yire na yede e ka kire me etimi ani ma na e frɛ sofu no na so oba ne sofu ne yede e kasai to ne kasai no na oba no so e ka sai on ya adia ede niku no ti ya ede oye no na waka kire ni se adia oye no onini mienu akoye no apam no o ma ya apamegu akunya ne so no so obi betoma eyo owu asem na ade nti na ede odi adi ni krum ni sa nti no mpese ede sa ade we de meba betom kru nti se nana ni kase semini obi anasa bonti sunu na sa bibi na ye misa enye ne kreda ono adansefo enom ko nyina o mu nyina wo ho no enye ne kreda tinye ono ne yire na ahyehye ho enti ne wona ne yire ne ka kire me se de be ya me ho beto me no mbe yi me fi sa de ne no ni kunu aya na dwin so be odi sa de ne be se ga na man nyina enti no ni ko yini oba ku ni photo abia me na me na ku TV station yesa ade no ma ye de tie me aka na watchu mienu ne mawu enti okuyi oba ni ko yi photo de bia me na oti TV station bia mpe bia de me fanko ena me de koi se me de koi na mo frɛ nana no ena mo bisa ni se duro be na yede ode tete me once went me ankyere duro se bi eduro we ya na eduro se eno so onde o se watete me na obehwe me na me ho yede atome enti TV ni sunu no omo frɛ nana no oba no so kyerɛ se oma misa nana ne se oni mehie mu da ne na oba ne yede o so ope atie enti se nana ne kasa oni mehie mu da eno ano no so wagya bibie mu enti ye ba me ba ye no ena me frɛ oba no e ka kire ne se maba ena oba ne ka kire se papa no anka ne kwa TV ni so oni mehie mi mi fa mabusuafo ye de e sa amra ne naso na otimu bi ono oba ne timu bi na ni kunji ntum se ai oni me ehim ansa na ye da ade no ni ndukwa ye na ye de o mayi me efrim enti ye kwa ye nso na oba ni timu bi ni kunji timu se ai oni me ehim enti na ni na oba ni ka se ade enti na odi sa ade ni bi ye de edime ena be ma ni ka kire me se ai adanse ya ye wo no odi chuo mani se enye oni ne yili mienu na ye de ojitum so ne yili mienu na ye de ayem se enti o mehwe me na ye de me ho atome enti ge ba afie no ena me ade chi na me sofo frɛ oba ni se ade na em se mu koye wo baabi enti no
mu ba ji se no so na ma ne 1000 enti mi so mi fa 500 de de emeso so enti ni 3 days na de 500 ne koma de yire no yi enuro ma me ana me ba yi ya na so no na ne se onu TV na mede na kono so ne de onje mu ne onje mi ochina enti ye de kwa chiasi jase anim na jase efe na no one ne kasa ya na so no si onje mu ma me ne onje mu ma enti se ye ko ba bi na se na ne kasa mi nie bi na eyesa enye no kreda onwa na ye de edi se adwuma no onwa na edi spirit no akunya no di no kasa akunya na so bi mu no ene spirit no de enhance me sana na usa na yawo kasa no wase podongo ka kire wo se podongo no awrere sebi wase baabi ene de ye nyankomade wo ka asasem ne kire wo enye no kreda me ko ba na oba ne ka jem se onu eba se ana odibia yobi wa chiase kurom wo na onu oba ne ko ginai eno mutwetwe mu ma na eno be ma ne de edwane ye ko jase ne su jase nsu ka the same thing se ade na sa ade no odidi amanfo sa ntiwe onu su bo ni pakru sister omo sister ba ko omo di sa ade ne ede ye no enti sa ni e ba be kan asem na ka oba na ede ade na o maye na ka wayimi afiri ena oba no se minim asema e ba yo ni ne kunte masema ye ntimi antrase ye de anka asem no but na nani da su kuremu se onde bedina ko TV so ntini ti na kunya ne ye de asomi mu akunya no so na muka oni oba ne de snap ne ade e ka ntam gu ni se we mfa ni nyonko achi se mi oba me ko fa be ma fofra be ma ne mfonwa ne de onwu se be ma ne so ko fa oba fofra oba ne so mfonwa ye de enwu nti oba ne do no o si won ko fa na mo be ma na ye de efifa amanfo sa de ya amanfo sa nti wudi unyi ni se podongo no ene uhie mu fa ewrewre sabi wo ba na so ni onya me hwe ono na oka onya me hwe da ye kasem ni krokasa asem bi wu asem we wum ene me kasem da na mpacha obua ene o se a me bua be wa na wo kaza na me se o nti se na me so wa hwe se bia wa bia na asem a me ka ni se wo hu se bia entro nam di twa wa na ze nye entro nam di twa ye kaza asem ni wu woni banimfo ko na yawo na ase no wose koye bibia no na wo ya ho beto de na wo ka che wose koye ogaje me se me fa akokọ ne ede emla na me de akokọ ne ba de na hands akunya na wa amaso bi mu no spirit ni se me metwa akokọ ye de emom na me ho ye de entome ena ma me so me ne papa ye de akokọ ne ko Easter bra no na me nim se odi koya de fofura sa de etia me tu nyini se nana no na ujidi se nana na ye bi me ni se onu na ye sa de ne de tia me de nti na ma ujidi sa baby otete me no se spirit ni ade ni besi da ne so na baby otete me na ye de eyemu adwuma ejuma na me yemu na me bo wo me na me mu na wo me kutwa scan no baby otete me na ho nyina ayiye ntukuru awo scan ni ai na o doctor se ko mbetimi aye de na aboa wo ho o se ehu se scan ntukuru abere da wakoma ho a de na doctor ka kire wo ho no se ewono doctor ni ka kire me se nana no kaminkwa nana ne na so na ye de o ma miska na nka o vanye za de so oba ne se me kwaji ba ma ne sika yale ne de na ekosoro kese yanko ahoma ne so na yani ejakwa enkotwetwe nkomo ejakwa na anamutu a fo wetu nyina na ono so eka hu bi ti yane ne ekobo nkomo afa die wonim afa sa asemi ho aja fm Ezra 94.1 FM. Eja kwa teminka. Eja kwa. Me se eja kwa entimi enyina so ye. Nanka wa chire ensemu pa ede a chire ye de ntia ama oforu kasa ne omutu anamo no wono nso de wote efa ho bie eja kwa enya ma yi de ne grow fine mojadro grow fine eye kokoo ma papa eye kokoo ne de ye wanu moto a wuntimi ni die wonsa no na ye titiriti nyada wokokata so a wuntimi nya enda no eye grow fine mojadro ene waje nkwa wonu mu grow fine no na esan esiesie nipadua no afei oba kwa fichemu a wote mpenten kwa wo hawo no ebetwa eye grow fine mojadro
Grofine say bowura pharmacy ni herbal shops bia na pe na dro ibinum na ntimi nsiesie e do so pom ye Mr Herbal kejetia muro smart herbal ewo oboase number ni efre Grofine na ginchemu bi obromo de so 0244596532 0244596532 ajakwa ma hai hello ya me de bibi abakwa de pajo oba de daruma unim abayo bia efre no akosuafo wa pajo hai Ezra unim ne kwa be so Ezra FM. Adumuswo. Sometimes be Ezra 94.1 FM. Ne ba ninua ne papa firim na onu na oye ne papa nua ti ye ne ba. Wode asembia betum anim. Mitio. Mpacho ai. Asembia no de betum anim na na mo be na mutu fa ho. Okay, sometimes be pan sorry na ye sofo ne se minkuja no wo baabi. Yene oba no akusu nti ye koye no no si mbumbusa nse ye du kwan busa nse na ye ko fa hen no si o ye kubuso bi ase no so asema minim na men unti hu tire me de na wo chechi mu tire me se abawe no so wo yare na okọ sofu bi nchen so okọ pe ayare sa afi sofu no e de nafa ekwan bi so waye na enyema bi a emfata nti yenko sofu no yenti ma sofu no yiri na ye call no chechi mu se obey di nako wayiri party bi eno ma yi wo mu yi ibi so di obay kan nyina kire ye ne so kie ne se ye call sofu no na so nti ye call sofu no na so na sofu no se ono die won fa ne nko ba bi a etisa ne so no abare no so aka kire ye woni no ye sa de no wo ha na street bi abesi ni danso ma wuntumi enna basa obetena ntintin saa na de ake na odwonso Ezra 94.1 Ezra FM. Adumuswo. Ezra 94.1 Yetio. FM. Enti eye na ye call sofo ne naso ene ye se won de bibia anamo bia otufa ho no se abayo na kugu ni ma se wuti bi so na nti no so obeka no kure e di a kire nti on na ga ne ka se woni ni ye eda kra wo na so ne ne so ho no mu nti ye ka na so woni anko yi ene o se ne obeye ho ade ama no nti ye mfra ni nti na le yire no so e wo dem ofra oba ne oba ne bai ene ye pa oba ne chew wonya bibia ne nka na ko ti kura bu nkutuje e pa ne chew no nim ho edin na kokọ ya meso studio me ye eduro kakra nti me man eduro kra no ye ononum ya na ebras afi esa so hia studio no te ade no anti ana esa hantem nti no ye san konti ye ko so na so biem ena so fu se a wo tre ne nyem so on famra no onye ne kasa ni nyam no na akosu na di nkan so ofu na ama na foto to me nyina de egu eltiom egunsiom anajo ena se ya nukura no betumi ahante onti won hwe bi ye o ye no wanya de sofu ne kan sa asem niti e ma wono so tu sa na mo no enti sofu ne ye ya se so ga no complain se ade ne ha na e ha no ni so ni ne oni ye bebe ba so ne kakra kra enti wo ma e kwa e bobo pa ye ma na ade ne ha na e ha no enti ye sa ko peni eni ye sa ko peni no benin ye ta ompe enye be mra wanne no enyina no enko no mkwa ya mande ma dai o ka se ka binko jam ba mentumi anko ibi busa na so wo si wo ja bibia mu enaka nti si ade waye bibia wi nti ge la fe oma asori bi mi se ne so kwa ne so so se wokọ wokọ wo so wokọ kra nti akosu kra frame o wakra enti no ye se sofu no ye ya na me frɛ oba na no sofu ne wo ho no so ɛno se ya woni de wabodua ni kunu no wabodua de ato no ni kunu ne ho because ni kunu ne pɛ ɛma asɛm nti wabodua de ato no jo de so waye bibi sa na woni de wagya amaka enti woka se wagya anaka no ɛno ka se wani woka se wagya anaka ye eyi sa yi se uye bibi ni ehu se bi ya waye nti akoso no kra confirm so se ompe akụkọ bi akụkọ tuntum se
eyi bi no plan no ne nkonsu mu ho na wonkoye eyi man ti akoso no ne koy ba no de me ka se me ko bia na me bo ama 94.1 won ti ya so na say akoso hanta na esa hanti yi o ko so okosama eyi no so okay omo ne maame mama ne na ne maame munya wo e bia wo de le ko ba bi sisi akosama no ya akoso no kwa frame enne kwa se ayi o pese mimfa ye ya chance ya haja se hin no number ba na me ko 94.1 Mr. Kwa we de odama gina baby ye ma ye wa ni enti de wo kana se dwetwasi baby am won network ni se la nyi aha baby na wo gina ye wo kasa ye ho ne ye pa enti no wo ye ayi no akoso no frɛ me no se ko kam ko gija se hin number ma no den ka won frɛ so ko sama no e no si wasan ko fo si o sama na anya na mai le kunu enti ni ya na mso won dia se ubo wa wo fo amane dia bibi saba na obi ehu afa enti bi dia obaye ho ne ne ko so kunu na aso e na me kura me so kunu kwa ka yese kusie yo pa wanyi no mu dia na me kura me ka je so kunu se de wo enye ne kwa no because wo dia kwara no e de na ko be bi e se sa na wo na wo ye ne sai so wo na kwa hwe ne akwa no ho ento no so kunu kura buku nti wo fra me kura mpo eyi ye me kura na me maman so akoso ne ba no ka se nko jana ye ko ho nti na de minimo fa ho no na se wo kura no nka wo pese sofo ni timi bua akoso na so sofo no aboye fitade ku mebua ta enti je se no majai echire die kura oh ye nya che de se wana ndi papa ne ndi ba de me akoso wo friend se o ka so wo ko ba bia o de ne o ko sama na me o friend ya meba oh me de mi ni mu fa ho de o friend ya meba e no so ke maka wate tie free wana akoso amfre obi ma ho pacho enne wo friend enne no se ni da friend me ka yo se enka menyi gas ni number na me fe ma no ena me so ke me ko ho ani da me ko no ne o se mine no kutwa ne raba nti wa mefi enne no obeba nti me kwa me ko no makubusa no ma number ne di ama no yadase ajakwa yadase pa wonchiremu a odi aboye no bibi chiri ya adwene ebesaba wakache why mpacho mate ajakwa ana yete ne nka no ono na fowo akwani abedie ni nsem nyada na otwe mu pa nti ono so obonchiremu so nka ono de omapede no ane se sofo na na yawo ko betimi aye bibi na nka abaye hu atono na nso so ase sofo yi no waboye mfite duku ne hu akone ba a won pese wobebua eye akosua fowa sofo bremu kakrama miansa na yasako akosua fowa so bremu kakrama ya ensem na ekoso no ade aya na eye me ya no eyese obia kasafa sama no ho fra ni sofo eno ni problem a meme wo because sofo onfa nipa enko ensuom anadwo enkodware no entity enipa it is entwa akoko entwa moja it is enipa no onye sofo de tosu bi Bible na da nanim no o use keke e de adada enipa problem a Christosom ewo Ghana hanom no eno no obia timi fa Bible na wo de sofo dia de ato no so na odi bone e de asore no any Christosom ni Nyankopon ni Christ and the Bible enimu etwitwi fom obi a wotwa moja ontimi mfre ne ho sofo e ma ne nyeye that is one thing I just say you making it clear to people emfa hu ni nipa ko asa nipa na de oye onye sofo ni niema oye e strange say just so that our friends so sofo ya da se ragabo chibampi bremu kakra mame na yensanko ahoma ne so yenkotwi enkomo yo ojama mi so me problem kakra me wo ewo oba ne ho ena ne ye echinchin ena mana ko wie sa de wukum nyina because se ye ma no sebi e kamia ye se ye chini dodo ye se brebre ama amane so emma ye Christopher so ko CAC
enka wo sha se wo phone no me hu ni se nka ko hospital o hospital na hwehwe labs ni ma na we hu say be a problem bi na yewa eno so no wo hu say be adwendwen na wo dwen no edoso bibia ne de akwhye ahonhom bibia ne de akwhye ahonhom ena akɔwie me nua bai say you senka wankɔ osofo ne ho a enka sa ne ma we nyina ka enkoto me nua bai enu ntina me hu ne say won de entwe yie kra ne nso nyan fanya adusuade se bibia ne de kɔ chese ya sole ye womu no eya na yenji ye hu ni se asori am womu se me ko Grace Baptist Church se menya problem bia me de be kwa akoma me sofo maame ye wa sofofo no bibiri wo hono mo a wo ka wa asem cheoma omo be wura hu manase o betimi aboa wo na menya bai de me hu ni se na woni problem na wo ko ye ni mo no aba binya problem bi wo so yare anase wo so tia enye yare ebedre enye yare bi wa ya adwendwene na wakochinchinyi akofa how sei edi abeto so no enu ye chinchin boni a mi aba no ko mo yada se bempi yada se pa yakwa umane so na ye ne sofo amwako engodwe nkomo wono ne CS sofo no a eye akosuafo wa edi asem no ekoda no ti sofo amwako eba wono so ye ne betwetwe nkomo fowa na nana yawo kase nini unua bi wafumu nua bi na unua no na ayawsa ewom sa so ka asasem ne kire no otu hu ana monso so mpacho waka kire me na so enye no kure enye minua ne na eye misa wafumu nua bi da minua ne nya akasa sasa cheche mwe minua no ne me maame enya entokwa no ne maame ekuna me ko ya akula no timi ya akula ne no krampo a long time be 10 years kurani one unua no ha na enyini mia ene se wo yiye no ono minua kitu nti minua no nti me ya no kra ye kase ye bibia bom nti enu akiri kra no enye minua na ye sa na na ye sa oba ne ka kire me se we ya ye se no obepo obi ye de ahye no so obi na minua bi na ye sa so nya na ye sa na o ka kire sofo de da se wonu nua koin me nkwa ka kire sofo no nti esida na sofo no nana ya ohunu ye se wonu nua bi akon na unua no na ye osa esida yi debi won ma ya na me pese me trick na me hu sese bia wa bia na se ye de ombi iti mika asa no e de kire ni se minimi nua bia akono e na onu di gina so de bia o ka se minimi nua bia akono so minimi nua bia ya kon so no minua na onye me hwe wo pese o se obi abia udi ka kwa aka asem ne kire no 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 so repeat am se no so aben se me ba cho senga ebia se wa bia na kameka no baga so o enya no kure wunu ebia ye de enya akasakasa bia na sese akwesiafo assemble na wo kan sai ise sofo ti ha sei na me pese me de ma asem bi kwato sofo ni ma wo ka che sofo se mi nua bi akọ na sofo na ka che se ai e ho na behu se sofo na ben kami me hu ye wo kwa na sofo na ka che se wonu nua bi akọ no no na ye o sabra wo kan kire no wo se mi wo hu fom wo ma fam ba wo ka kire no e no no so esi mu se ai enti wa ben unni se mbese unni se eye wunua na eye osa mi ba cho de nyini na eye misa sofu na eye sa de no efi se oba no ye ko oba na so no oba no kire ka jem se oni papa no aka ntam de sina paka ntam agu akunya na ono oti so no so enti wa baba hu bia na sa de na ede enya o enti mi nya first time ade na ede edi enya mi ti oba no kra na ye na hu meti se sofu ni di sa de ni bi ede edi mi enti first one no odi bi di obi wa chance oba no so ne ko gina na ye de oye sa de nyina ma no sofu ni dwane ekoi enti we no ekoba asa na cheso oba no kra na ye na hu meti se ne krum ni ye de aba betom obi na papa no ni ono sofu na on kanukre sofu na ye sa de on kanukre sofu ni kanukre on kanukre na ya wa ma uska pe se fa kwa ya sabia me ba cha ma uska 100 cedis se me fa kwa ya sabia tama me ko ne na so no ko ne na so wo menim payifo ko ne na so no asemi si ne ko ne na so no e no o kire o ka se me magiska na de me fa kwa hospital na obi o se oye hu mu asem no
edi enti no wose jiskafa ko hospital dia no ka kire wo ma hu se ne hunama famti me jiska na ko hospital ono me ka kire ne se me kwa baby a wo me no me kwa mu se typhoid ulcer it's onu kwa koto typhoid the dreading ebesi ho ma me say de additional se me ba de o de ma me additional me ko ye no o de ma me na me ga say no bi a wusi wuye oduye ni pa na wo ntumi nsam yale na wakoto edro abonte ye de e de ablem se me menchi nti edro no me kra me ma no me hwie edro ni tugui o ka si nanim me anka si nanim me ba fie na me ka na de nti na wan kan si nanim enti sister bia me kan sa asem ne che na sister ne nso ka gire me se ene na papa no onye dro na emum no ya ade se na bia otiwa ye de onya odi one nana yawo etina bosumi sei wo bra na wo pese wo so yade no endu bosumi mienu mpo one ne chimpra na endu bosumi ba che debi one ne chimpra na endu bosumi ba che debi asemu one nana yawo chimpra no endu bosumi mienu me pa che ha nyina wa famu me pa che na menini sie mo no menini sie 2 weeks spend na yede adeni start yede enhance me ena me ko ne naso ti me ko ne naso na fe ma from enti omo a empanyfo mu okro na ka je say obi wo na ye na ade ye ochi usunsum no ochi usunsum tinti ye na otete me no yeso say forget so sesen ena ye de ode ayeme enti watchi usunsum ba ko enti na ye de amama yesa no watchi usunsum ba sana na omoka na usunsum ese na tu onu na na nim kwan ofa so ye na ade asam no woso ono na ede no ho akwakoto nso ono na ede no ho akwakoto nso hwe mu papa o jama asase ni nyina na chese enka wosenka wokọ ayaresabia o senka wokọ ayaresabia bia nso osa wa osise so ye peye chinye dodo nti ni nyina ye ono ana amasa na mawe aba so na fo wa wokote se sofu ne yire no wa fa ne sika akote Bachende menini mushi. Said you work as 2 billion no te ho hwe ho. Bache debi. Woni ne yire no ewo ayonkofa bi. Menini ayonkofa bi a. Problem ye ba ya na ma me be hu oba no. Nti wo say won frɛ ne yire de kora. Bache debi. Woni ne nkasa. Last 3 weeks Saturday na me ko ni fe no me kwa sorry a me be fe na me fa ne ho no. Ena me ko me si me kwa ko bisa ne say mati say ni kunu de achi ni tu na me ba behwe se ne ho tisenya ena no so e ka kire me se ono oba ni ka kire me se ise ma se me no akosisen ena so sister me ho to me it me pese de me de asem ne ko ayinfi sampo na me po me ka kire no se me de ne ko ayinfi a me fra ono oba na obeba ena me se me fra wa sister enye se bia medu wewe na fi de me ba be fra wo se ye de ombo ena so me ba kire se eduta ma ese mekano kura bia wo me de ede kire wo akus ena msi ede da so se ai udi kan ba sister ni di kan de ba na ho foforo no ena nana no ka kire me se ge we de yenkunu nti mo sheda na ede mo di sa de na ede edi mi nti ne yire ne ka san ai ne yire no so bebem akosu nti se ne kura ne sei emu aba ni e fa mo awo me pa cho se me kwa nanani na so a nanani se ye oba ni na ye misa me kwa oba ni so na so oba ni se ye nanani na ye misa se me hu nipa onu mi me hu de o ye misa ti me pese mo bua me nanka empeifu ye twahia na bebia no kure de bia ye de to yakoshe video no aba asofo binom mujimudin mo de bible akata moni ase mo hyehyehye quote ena mudi nyame edin semboni wosumase chese wode asofo oha esi honoma emu aduokron enum kura no ansana sa 5 na ebeka no papa ewo nkura no eno kura ya asem 5 na aka wachire no papa ewo mi ya asem sisi a omu nyina di nyamesom ena mudi din semboni wosumase na wotumi aka kire maami se
apama eda one ne mpena ne ntem no be ma na one ne te no apama eda o ntem no ombra na break ni nyina ama no na obaye a chese ode brunya ade wi nkokọ wafa brunya ho de wi nkokọ ena watete maami na ntem ahoma ene esense ye ne chese panyan sine so wono ama maami ho asepe no sofo we kura ye frɛ ne sofo anase ye frɛ no ayi trumudifo watam sai din we dia to ho so na wo de senya medwuma keke mama sisi akra unhu sofo papa na unhu sofo bone we a wo se from akonfo sisi akra akonfo no akonfo kra nyese akonfo kra emu nyese nti na edin ben pa na emfamfrem munya asofo atro adifo ne mu na mutumi dada nkofo saa de mu fasa kwan we so aden na ya na me atore bia me blame ema ne bi so wakose sofo nyankopon ba obe awiase asasi so no sei no be ya na nti na wakona sofo aka kire se wo se one wuye bibi ansa na watumi aye wahi ade amawa na wagye atum na nso ne na ye nyankopon sa ayi we na obeba be ede to ho no mana etere bia ya amoma ye ma ye nye smart ye ma ya adwin mu na ho kakra na nkofo adada ya che kofo atwie di ache meni wonye bibia ansa na wa ade srede wo wahi ade na ode bai no matumi aye ama how ekwan be nso na saasem we ye possible mi am hia moan o hia ya sehu jesa wone ma dansa na watumi aye e di ama me mummy ye ma ye ninna ho ye mbie ya adwimu na nkrofo e de yese kan edwa na nka kofo otwi ye di dodo e na asofo ne ma ye sei adechi asofo ne ma ye sei unim ni asofo ne kura no de kwa akoye sofo watumi akasa one wo beda unim ni a one wo dawi a ode wo nsuo ne kwa akoye unim ne besi wa akire ye nim ni nyina so ye nwen ho mummy ehwe yie ye nya careful pa ye ma ye ni nti sa aboa obo ni entutu ya na mon yie afei so be ma na ode oba ne kochia na abusuafo na oba abusuafo ne se enam tribe oba ne wom ni nti omuntumi nyine ntum se omasem ono so na monto obi wo hono otu ya entwe yie odo no ma me kyerɛkyerɛ ne nsɛm nanso sɛ ne awurabe yi kan edamu trodo dia na ne ntwe yie abusuafo se omuntumi anyine ntum enti ade nti na wone nete e wo se ugya no no okɔ na kokoye ne obeye na se be ma bi wo hono mo no so aye krado so ne ne betena wo ensi kwan no so enya kwan no ne nkonkotena na wo de wo no wo se wonti ase one ne ntina na se wo wunya oba na wo no betena na wagya ne hokɔ ono so nya no ono so agya hokɔ ene na tena 2 years efie mienu adan wo tumi esi obi ayi aware ano kwan se na oba se okwa wo se wo mpene enu nti se menim se bedi anko no de ma anu no se de no de ma anu no akwakwaje edura bra awurabe ma na afa ato ne yem na sisi a hyehye nhwene etoto no omo tose no okosofo ha yese sofo na ayi okọ we ho ma yese we na ye no okọ we ho sha yese we na ye no na omo tose ne sama yese na ne su nyina ye toto adan mummy ehwe yie ne nkofo ntemu asem ye hwe kwan ye be fa so ye be siesie ye nya kwase abuo na kwase abuo emmoa ye me de abribia me futu a me de betu ye nuanom bi efonie aya na mafa me de aya won so fa wo de na fatu hofo na wei ebi ankonkoto ebi to abebre enti na watie mu afutuo ni yie na wo de atu hofo se na ebe ya won konkotom na enkofa wo hawo emfam bro me dofo nrenti me de besi ha se da se na ye besan so ehye biem na akosia adepa eni medin
aha emergency Ghana TV that's na ebesan so e share bi na emoma remfi so be drop a comment no e wo comment section ho no mo afen so like na share na subscribe send e be ya bring bia no say the video foforo ba on so on sabet me account there that's na ebesan so e share busia makram. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.